radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Nabahaye amahoro n'ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa kane itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri muri 2025. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Mu seruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, abagwanyi ba M23 baraye bafashe agace k'ubucuruzi ka Karehe muri centre aho batera berekeza mu mujyi wa Bukavu. Abanyagihugu baho bo baberekeje. Babona ko ni igiturage, ubwo bamwe bari barakishe mu bihuru, abandi bakegera uturere tutamwe intambara nko kwijwi harabukiya nibari mu kiti gisanga kwijwi, abandi bakaja mu ahandi hatari amasasu mbese nyine nawe urabyumva. Iyo ntambara yo mu seruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo yagize ingaruka ku ngendo z'indege z'ikompanyi y'u Rwanda zabujijwe guca hejuru y'ikirere ca Kongo. Turakomeza kandi kubabwira ibivugwa mu rubanza rwa Aimable Karasira mu Rwanda ariko ibyaha birimo gupfovya genocide. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Nongeye kubaha ikaze ikiganiro cacu tugihere mu Birigi aho ubumwe bwa Buraya hakomeza kuba umwitwarariko werekeye aho Donald Trump ahagaze ku biraba ibiganiro na Ukraine. Ujejwe politike y'imigenderanire mu bumwe bwa Buraya Kaja Kallas akaba yagirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushaka guhendahenda ahavuga yuko zimaze guhebera Uburusiya ivyo bushaka byose n'ibiganiro bitaranatangura. Yavuze yuko umwumvikano uwari wo wose woba ubumwe bwa Buraya na Ukraine bitarimwo atacoshikako. Umushikiranganje wo kwivana abansi w'Ubudagi Boris Pistorius yagiriza Trump guhebera ubutegetsi bwa Moscow ivyo bwasavye byose imbere yuko ibiganiro bitangura. Ibi bikaba babivuze inyuma yaho umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pete Hegseth avugiye yuko bidakwiriye ko Ukraine yitega gusubirana uturere twose yatakaje, kandi agahakana nuko ikwiye kuba umunywanyi w'umuryango wa OTAN. Hari imodokari yashuhuriwe mu mugwi w'abantu bari mu rugendo rw'imyerekano mu mujyi wa Munich mu Budagi irakomeretsa abatari munsi ya 28, bamwe barababara cane. Igipolisi kimenyesha yuko nyene gutwara iyo modokari yari umunya Afghanistan w'imyaka 24 yarasanzwe ariko asaba ubuhungiro. Yaciye afatwa n'inzego zijejwe gutabara byihuta zari zisanzwe mu gikorwa cyo gucungera iyo myerekano. Umushikiranganje wa mbere ku rwego rw'akarere Marcus Soda yavuze yuko bishoboka yuko coba cari gitero. Ibi bikaba bishobora kuba bifitanye isano n'amatora. Abadagi bimirije amatora ya bose mu mpera z'uku kwezi aho ikibazo c'abimukira gifise ikibanza kininiya. Tuje mu karere mu seruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo aho abagwanyi ba M23 baraye bafasha agace k'ubucuruzi ka Karehe centre n'ahitwa Ihusi. Igisirikare ca leta muri Kivu y'Epfo ejo cari catangaje yuko umugwi wa M23 warenze ku gahengwe kasabwe n'inama y'i Dar es Salaam ugatera ibirindiro vyaco muri Karehe. Umwe mu bakuru barimwe mu mashirahamwe ya societe civile aho muri Karehe twavuganye kuri uyu muhingamo yambwiye yuko izo ntambara zimaze kurenga centre ya Karehe kwibarabara gerekeza mu mujyi wa Bukavu, umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Imirwano ihuje izo mpande zombi ziri kurwana, ariko buno imirwano ikaze ikabiri kubera nyine aho ngaho Karehe mu gice cyo hasi amazi hara ku nyanja bita Lake Kivu. Nyuma yuko bafata territoire ya Karehe, ubwo bakomeje nyine inzira bagana iyo za Bukavu.
mu mujyi wa Bukavu. uvuze ariko ngo urumva ko nyine muri utwo turere two hejuru tw'iyo misozi, muri iyo misozi nyine za Numbi, za Numbishi, nibo bahari nyine. abo ni bande? Abarwanyi ba M23. waruvuze kandi ngo nyuma yo gufata teritwari ya Karehe babandanije begereza Bukavu. Nk'umuntu atazi ingena hameze aho Karehe, ni ikirere kingana iki werekeza mu mujyi wa Bukavu? Ni ku birometero bingahe? Kuva Karehe ujya Bukavu hari ibirometero 60, bigera muri 60. Bageze aho bita Chofi, hari mu birometero 5 bavuye ku mugwa mukuru wa teritware, cyangwa se hafi ya bigera muri 5, begera imbere nyine baja mu nzira zija Bukavu, bakomeza umuhanda uja Bukavu. Donc urumva bageze mu birometero nka 55 nyine kugira ngo bagere mu mujyi. None mwebwe mwabonye bigenda gute kugira ngo bashikire aho Karehe babandanye n'inyuma yaho? Ingabo za leta zari zihacunze ziri he? Madame Florentine, urabona nkatwe twebwe turi abasivile, ntabwo turi abasirikare. Ubwo twabonye ko bahafashe, ubwo ntabwo twamenye ukuntu nyine bo byabagendekeye babyumva. Ariko abanyagihugu basanzwe bari muri mwebwe bamerewe gute? Ibintu murabisha amaso murabimeze gute? Abato benshi bakwiye imishwaro, ariko hari abandi bakeya nyine bashobora kuba bari bakiri mu mago, bagiye baboneka. Abandi urumva ko ahantu hari kubera urusaso abaturage bose barahabuka, bakamanza bihisha batekereza ngo bamanze bareba ibiri kuhabera. Noneho umutekano cyangwa se urusaku rw'amasasu rwashira, bagatangira gutahuka buhoro buhoro. Ariko abandi nabo baragiye, benshi baragiye bakwimihana. Urabona ko ni igiturage. Ubwo bamwe barakishe mu bihuru, abandi bakegera uturere tutamwe intambara nko kwijwi, harakukiya niba ari mu kiti gisanga kwijwi, abandi bakaja mu ahandi hatari amasasu, mbese nyine nawe urabyumva. Izo ntambara none zacureshe zimaze igihe kingana iki zicureshe, nimba zahagaze canke ziracakomeza? Intambara cyakomeje, kandi urumva bareke kurangiza hafi n'icyumweru barwana. Abaturage bagize ubwo barashwiragiye. Intambara yo muri Makira cyakomeje, ntabwo yahagaze. Tukivuga kuri Kongo, ikompanyi y'indege y'u Rwanda Rwandair yagizwe ko ingaruka n'iyo ntambara ivugwa mu buseruko bw'ico gihugu. Kongo yarayifashe ingingo yo kubuza indege zose zifise ibiziranga byo mu Rwanda, zaba izabikorera ku giti cabo canke iza leta, gusubira guca mu kirere cayo no kururukira ku butaka bwayo. Rwandair ivuga yuko yacicisha mu yandi mayira ingendo zagizwe ko ingaruka. N'inkuru ya Prime Ndikumagenge ari Nairobi. Ku gihugu nka Kongo gikora kuva kuri Zambia gushika kuri Sudani y'Epfo, bisigura ko indege higiye mu burengero bwa Afrika ivuye mu buseruko bwayo kudaca hejuru ya Kongo icitegerezwa kuzigura cyane kugira ironke iyindi nzira, ibiheza bigatuma urugendo ruba rurerure gusumba ibitoro indege inywa navyo bikongerekana. Ni navyo vyashikiye indege ya Rwandair yaja i Londres mu Bwongereza mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira uwa gatatu, yahinduye inzira yamaze gufata ikirere mu kubahiriza ingingo yo kutabandanya ica mu kirere ca Kongo. Ni navyo vyashikiye kandi ingendo za Rwandair zo kuja Libreville muri Gabon na Lagos muri Nigeria kuri uyu wa gatatu. Aho hose indege zashitse iyo zija zacerewe cyane nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Mu itangazo rigufi kuri X yahoze ari Twitter, Rwandair iremeza ko yahinduye amayira y'ingendo zakozwe ko n'iyo ngingo ya Kongo. Rwandair ivuga kandi ko iri kwirakora kugira ngo itange ayandi mahitamwo meza mu buryo bwose bushoboka, yongera igabanye ingaruka iyo ngingo ishobora kugira ku bakiriya bayo. Inabagira inama kuguma baja ku rubuga rwayo rwa internet no kuri X kuraba amakuru yayo agezweko. Rwandair yari isanzwe ija mu bisagara bitari bike by'ibihugu byo muri Afrika y'uburengero, inzira ngufi ikaba kwaruguca hejuru ya Republika ya Demokarasi ya Kongo mbere no kuja i Buraya. Leta ya Kongo yari isanzwe mu 2022 yarahagaritse ibikorwa by'ingendo vya Rwandair muri ico gihugu biturutse kuri iyo ntambara Kongo yagize u Rwanda kwishoza ko rwinyegeje inyuma ya M23.
Ibiziga by'abasirikare ba Afrika y'Epfo baguye mu ntambara hagati y'igisirikare ca leta n'umugwi wa M23 mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harashize indwi zibiri byasubijwe muri Johannesburg iwabo. Urubanza rwo kubasezera rugateganya kubera mu kigo ca gisirikare ca SWAT Corps, hanyuma imibiri yabo ice ishikirizwa imiryango yabo. Afrika y'Epfo yaremeje umugambi wo kongereza ingabo zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko hari imigambwe imwe irikishira igitutu kuri Perezida Cyril Ramaphosa imusaba ahubwo gukurayo abasirikari ba Afrika y'Epfo bose. Imwumva ni BBC gahuza miryango, muratwumva kandi uretse ku rubuga rwacu rwa Facebook, muciye ku rubuga rwacu rwa internet, ndetse no ku banywanyi bacu Radio Humuriza FM na Isanganiro mu Burundi na Kisoro FM mu bumanuko bwa Uganda. Umunyarwanda Aimable Karasira aregwa ibyaha byo guhakana jenoside yakomeje kwiregura ku byaha aregwa mu rugereko rwa sentare nkuru ikorera mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu munsi yatanguye kwisobanura ku cyaha cyo gukurura amacakubiri mu banyarwanda kiri mu byaha bitandatu akurikiranwa ko ibyaha we akomeza guhakana. Ni inkuru ya Yves Bucana yari muri sentare. Ubwo batangaga ibisobanuro ku cyaha Karasira Aimable ashinjwa, abamwunganira babwiye urukiko ko bashakishije imvugo igamije gukurura amacakubiri umushinjacyaha yashingiyeho bakayibura, ndetse ko nta n'ibimenyetso umushinjacyaha agaragaza by'ibyo Karasira yavuze byaganisha ku cyaha cyo gukurura amacakubiri. Kuri ibyo umucamanza yabibukije ko hari ibimenyetso byatanzwe n'umushinjacyaha biri muri dosiye, ko wenda icyo bagaragaza ari uko baba babona bidafatika. Ahawe ijambo, Karasira yavuze ko video we n'abamwunganira bashoboye kubona ubushinjacyaha bwamushinje zimwe mu mvugo yavuze ubwo yatangaga ibiganiro kuri YouTube, ko yavuze ngo Kanjogera yahagurukiraga ku mpinja. Uyu munsi ayo mateka ntiyakwigishwa, ndetse ngo arongera ati abatutsi bahunze muri 59 bahunze kubera ko banze kwambarira ubucocera aho bambariye inkindi. Karasira yarahiye arisiba mu rukiko avuga ko umushinjacyaha yamuhimbiye ibyo atavuze, ati ndashaka ko tureba iyo video kuko ntabyo navuze. Karasira yabwiye urukiko ko byamufasha gukurwaho ubusembwa bw'amagambo avuga ko yatwererewe n'umushinjacyaha. Ati ni ikintu gikomeye kubera ko aho unyuze hose benda kunkubita kubera iyo mvugo. Mu gihe yakomezaga gusaba ko iyo video ngo ifite iminota 40 yarebwa mu rukiko, umucamanza yamubwiye ko ibiri muri iyo video nta na kimwe umushinjacyaha yashingiyeho nk'ikimenyetso kuri icyo cyaha. Umucamanza ati ibyo bya Kanjogera nta biri mu by'uregwa, yongeraho ko nta mpamvu yo guta igihe harebwa iyo video. Ni mu gihe umushinjacyaha we yavugaga ko ibyo yashingiyeho kuri icyo cyaha bikubiye mu yindi video uruhande rw'uregwa rwavuze ko rutigeze rubona, kandi ko bakeneye umwanya wo kureba video zose umushinjacyaha ashingiraho mu gushinja umukiriya wabo ibyaha bakazisesengura. Urubanza ruracyakomeje. Imbere yo kuja mu runana tubabwire yuko abunganira imbere y'amategeko umwe mu banyapolitike batavuga rumwe na leta muri Uganda, Kizza Besigye, bavuga yuko ahari mu mvuto agwaye cyane inyuma y'iminsi 3 amaze atanguye yegeregere yo kwisonzesha. Yiyamiriza ico yise gupfungwa mu buryo budakurikije amategeko. Bwana Besigye yafatiwe mu gihugu kibanyi ca Kenya mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze, yagirizwa guhemuka icaha ashobora guherebwa igihano c'urupfu. Urubanza rwiwe ruri imbere ya sentare ya gisirikare, nubwo sentare ntahinyuzwa muri Uganda yari imaze indwi zibiri ibujije yuko imanza z'abanyagihugu basanzwe ziburanishirizwa muri sentare za gisirikare. Ubu naho ni umwanya w'igikino c'urunana. Ibyabaye kuri Obama byabereye benshi isomo inyarurembo. Chris warakize atangaza icyamwiciye ubukwe. N'urunana. Dore umukobwa usa neza, dore umukobwa ukeye, dore umukobwa ngo arambarira umunsi nako umuntu. Ariko uzi ko watera umuntu isoni. Reya, ni ukuri rwose wisize uragenda usa neza maze urangije wambara neza koko. Murakoze cyane sori. Nikoze.
umwambariye hakiri kare ariko inde nambariye se sori ntumbwire ko atari we wambariye se kandi umunsi wabihebeye bagenzi babo bareje. ntabwo numva rwose icyo ushaka kuvuga sobanura neza se sori. ubwo se ugiye kumbwira ko ayo mabara wambaye utabizi ibyayo? rwose ntabwo numva icyo ushaka kuvuga. niko ubuse ni muri buhure n'ubwo wamwambariye umunsi utaragera. none se kusetse bitavuye ku mutima ko koreya? nuko nyine nambara ibara ry'umutuku n'iry'umukara ibyo uvuze ntari nigeze mbitekerezaho rwose sori. uravugisha ukuri reya? cyane rwose ni ukuri pe ahubwo rwose urantangaje utumye nifuza kukumenya kera ukiri inkumi umuntu uzirikana sevarante gutyo uri muri iyo myaka sori. ariko ishyano riragwira urukundo se ndakubwiye ko rusaza. ariko wa mugani da. none si umunsi w'ejo urateganyiriza icyo undi mwana reya? ejo ni kuri sevarante ugomba gukora uko ushoboye kose ukamufata neza. wakubwira ko nta kintu na kimwe ntekereza sori. ariko ubwo ntimunyumvira reya, ntimunyumvira ko koreya ngo arigira umwana reya. iki ni cyo gihe cyiza cyo kwiyegereza Chris wa mukobwa we. ugomba kumuba hafi ukamwibagiza ibyo Rumarinkwi yamukoreye byose. ibyo uvuga ndumva bifite ishingiro ariko kandi sinzi aho nabihera so. genda ibintu wigira rwose reka upfapfa reya. shaka ukuntu ejo uzasanga undi mwana umube hafi umufate neza yibagirwa iriya Rumarinkwi yamutetereje. erega nawe ntumbwire icyo ngomba gukora sori. none se wowe urumva ari iki nakorera Chris kikamushimisha ku buryo ari njye jyenyine atekereza akibagirwa Rumarinkwi burundu sori. kwakomeje kwitegereza ku isaha nk'aho inama z'ahangaha utazi uko zimera deregite. ndabizi ko hari ubwo dutegereza abayobozi b'ibigo biri kure y'umurenge tugatina ako uyu munsi bakabije pe. umbabarire kandi ko nahuze sinze kugusura umenya ntaranigeze nkwifuriza umwaka mwiza kire. ese ubwo ntakurenganya nzi ko muba mumerewe ahangaha mu ntangiriro z'igihembwe? gira uti ahubwo nta n'ibiruhuko nigeze ngira akazi karakomeje. nta muntu ujya ndenganya upfa kuba wiswe umuyobozi niyo waba umuyobozi w'ikinyabiziga cyonyine bigusaba kuba aricyo witaho gusa. wivuga uryo kiri nk'umuntu w'inshuti wari watumiye mu bukwe bwawe nsaba kuzaguherekeza gusaba nagombaga kukuba hafi biriya bimaze kuba. it's okay. It is not okay kuko natunguwe no kubona SMS mbwira ko ubukwe bwawe butakibaye mu gihe ngitekereza kuza kureba ngo nkubaze icyabiteye mbona indi nama intumira mu karere. icyangombwa ni uko ndiho kandi nkomeje ubuzima Norbert. ko biri kose ntukwiriye gufata uriya mwanzuro kiri. birumvikana ko hari impamvu. iyo mpamvu rero niyo nshaka kumenya. urumva nabikubwira ahangaha muri aka kanya dutegereje bagenzi bacu ngo inama itangire se? wambwira muri make? wapi Norbert we, si ibyo kuvuga gutyo gusa kuko no kubitekerezaho byonyine binzamurira amarangamutima ntigeze ngira igihe icyo ari cyo cyose. ndakumva nshuti. kuko ari birebire rero ndumva wakwihangana tukazabishakira umwanya. gusabye imbabazi ko natinze kukugeraho ngo ngutege amatwi kiri. narakerewe pe. ikindi gihe ufite umwanya ni ryahise ngo tuzongere duhure tuganire kiri ko nzi ko nawe ujya ubabize. subiramo ibyo uvuze njye simbyumvise neza Nyiramari. isoro urangajwe n'iki murebwaye? yewe nitegerezaga ririya cupa ry'umuti wica udukoko mu myaka mwazanye makuru. noneho usigaye urereba ukababwa. gira uti mu nda hahita handya sori. ibyo nari mvuze ndabihindura rero kuko nari mvuze ko murebwayire Mukagasana na Emeri bari butere umuti mu matunda yacu abandi tukabagara. reka humura rwose yahise abyumva ko ugifite ubwoba murebwayire. yewe murebwayire ndamwumva ariko ndamwumva rwose ikintu cyari kigiye kumuhitana akisigira ibibondo kiragatsindwa. ahubwo rwose njye iyo miti numva mwayihagarika burundu ntimuzongere kuyigura. tudateye umuti ugira ngo hari itunda rizima twazasarura murebwayire yose ko udukoko twayangiza. mbega ubwoba we. oya ahubwo twashaka ikindi dukora kirinda imbuto zacu two dukoko ariko tudakoresheje iyo miti yica. imiti twayitera ahubwo icyo twakora ni ukwirinda ibikoresho yajemo nyuma yo gukuramo imiti. cyane rwose tukamenya ko ibikoresho twakoresheje dutera iyo miti bigomba kujugunywa ahabugenewe. ahubwo se badi nta muntu wabaza amakuru y'uwo muhungu wa Kankwanzi Obama nyabusa. ese ko ari Imana igira neza ugira ngo biriya bintu byabaye kwa Bushombo wese gusigira uriya mwana ubumuga byashoboraga no kumuhitana. reka biragatsindwa n'Imana ngo byaturitse nk'igisasu.
aha umwana wari ufite intoki ze zose none ubasigaranye intoki 3 gusa. yewe ni uko isi iteye nyine. ubwo yinjiye mu mubare w'abafite ubumuga azize batiri ya telefone. none se ubwo ntimwumva ko ibikoresho byose umuntu akoresha biba bimuhiga ngo bimugirire nabi? iyo bimuciye urwaho biramuhemukira nyine cyane rwose. none se icupa twakuyemo umuti ntiryari yihitanye umurebwa yari ngo tureba n'amaso. none batiri ya telefone nayo yari ihitanye umwana wa Bushombe na Kankansi. mwana we, ni ukuvuga ko tugomba kuba maso rero. ibikoresho byose tutagikoresha tukabishyira kure y'abana. aha ngewe rero nihanije Ruremesha arabizi ko agomba gutera imyaka ye cyangwa amatungo y'iyo miti. amacupa yakoresheje ntayahingukane mu rugo rwanjye. ariko ni no kwibaza aho tugomba kubijugunya. ni ikibazo. kuko ari izo batiri za telefone zishaje tutagikoresha, radiyo n'ayo macupa dukuramo imiti, ni imyanda ihumanya kandi tutazi aho tugomba kuyijugunya. ariko rero Nyiramari wakagombye kutubariza iyo myanda itabora byongeye kubihumanya tugomba kuyijugunya he? ikibazo. Nadi ndakumva ni bizima umugani wa Pasikari. yewe ni bizima mujyana urebye nuko nkubonye nakurantunguye sinari nzi ko turi buhure. ubusa n'ubwa mbere duhuye ku buryo duhura ukabura imyifato Nadi. oya ntabwo ari ubwa mbere ariko rero uyu munsi nyine urebye nako Honorine nako Karemera nari Nadi Karame nyereka ibintu Yesu yisha mu gitenge mbonye rwose. reka nkubwize ukuri mujyana do yampaye nka data. Nadi iyo shisha kibondo uyijyanye hehe? mu by'ukuri reka nkubwize ukuri mujyana reka kujijisha byo ngibyo bivangaha myishyiriye Honorine akampa amafaranga. nawe koko nuko bimeze mujyana. yampaye nka data. uzi kuri mu bantu mugenzi wanjye yambwiye ko bubahiriza amabwiriza bahabwa n'abaganga. yego rwose mujyana nageragezaga ariko ubu byanze rwose. urambabaje cyane Nadi. umujyanama mu gukurikirana yambwiye kuri intangarugero. none se siko byari bimeze nyine mu gukoresha neza inkunga y'ingoboka uhabwa nk'umubyeyi utwite pe. nuko ntabwo yakubeshye mujyana niko bimeze. kandi yarambwiye ko na shisha kibondo uyikoresha neza none nkaba ngufasha ugiye kuyigurisha Nadi. ndakubwiza ukuri ko nanjye gufata icyemezo byangoye cyane mujyana. ku buryo ufata umuti wagombaga gufasha umwana utwite kugira ubuzima bwiza ukaba undi koko. none se umujyana kubu ndeba nta bushobozi mfite kandi muganga akaba yambwiye ko ngomba kwitegura kubyara uragira mu bigenzi. none se wowe urebye aho inda yawe igeze urumva batarakubwije ukuri Nadi? hari uko kwitegura kubyara mujyana biransaba amafaranga. amezi bankodesheje inzu nayo ari hafi kurangira. ibyo nabyo biransaba amafaranga kandi ntayo mfite uragira ngo ngire. amafaranga ariko wayashaka mu bundi buryo Nadi. shisha kibondo ni umuti ntigurishwa ntivangwa n'andi mafu Nadi. ntisangirwa ihabwa gusa uwo yagenewe n'ukuri. ibyo mbwira byose ndabyumva kandi ndabizi mujyana ariko nkeneye amafaranga nkongera igishoro nkareba ko no mu mbaraga nkisigaranye. nukuri ndakumva Nadi. ndakumva cyane pe. none se uragira ngo ngire. ariko hari ubundi buryo wakemuraho ikibazo ufite utagurishije iyo shisha kibondo kuko nayo urayikeneye. ngaho mbwira icyo nakora kuko kugeza ubu ngubu njye ntacyo nzi pe. none se ibirebana n'icumbi wigeze ubiganiraho n'abari gushakiye ngo bamenye imbogamizi ufite? oya ntabyo nababwiye. kuki se utabasanga ngo ubibabwire Nadi? na Patrick kandi agomba kumenya ko ari se w'uwo mwana utwite akagira uruhare mu kumwitaho. ahubwo se wowe kuje gushesha bwije Nyirabazungu? umuntu aba yiriwe yizenguruka aho bukamwiriraho sori. yewega wumvise ibyabaye kwa Bushombe se? aha utarabyumvise yaba adatuye Nyarurembo. ahubwo rwose nabuze akanya ko kunyarukira ngo ndebe uko uwo muhungu waba ameze nyuma yo gucika intoki. wahora n'iki wa mubyeyi we burya ko tugendana ibisasu tutabizi. iyi telefone rwose nubwo ubona nyifite nsigaye nyitinya kubi. aha ngo iyo bibatira ibyazo da ngo irabyimba bigaturika. yego mana yanjye guturika gusa kugeza ubu sindumva ibyo bariya abana bakoze ku buryo bibaturikana pe. gusa buriya twarabimenye abantu dufite abana mu rugo no kwitwararika. ibikoresho nk'ibyo bishaje tukabibakura mu maso kuko nka Kristo uri hariya mana yanjye. ubu kubaganya afite ayicirwaho yaba nka Obama pepe. yewe no kubibarinda da. Obama duhaye isomo rikomeye rwose. umwana twese twari tuzi adafite ubumuga ubu arabufite kubera ibyo byose. si nk'uko se. Nyirabazungu
ndakumva. yo ese burya wa mukobwa yatangiye kujya mu kazi? uwuhe sori? Agnès. yo uriya se si utambutse bamuhetse ku igare? yo umukobwa wari ugiye gusabwa n'umusore ufite imodoka anasigaye ayimutwaramo yongeye gutega abanyonzi koko. hayiwe ndumva ngize akantu ku mutima nyirabazu. ndamubonye rwose nibuka ukuntu umukobwa aba ameze iyo yitegura gusabwa, none disi yari yiteguye birangira budatashye. yo byose atari amakosa ye se. utingwa iki nyirabazu? ngo ni amakosa ye? simbizi sori. oya nyirabazu oya, mbwira rwose ni ukuri, ndakwinginze rwose winyicisha amatsiko. oya sori, ni ibanga ryarangwida rwose ntawe nabibwira pe. nyirabazu ndakwinginze rwose, ndakwinginze mbwira, kandi ni ukuri pe. buriya niba hari abantu babika ibanga ndimo, ndakubwiza ukuri pe. ibyo mvuga buriya ni uko nyine nyirabyo aba atansabye kubibika. ubundi se nibikubwira birakumarira iki? ntubimbwira biramarira iki? ariko ntabwo uzi umutwaro mfite. ndasengera uriya mwana w'umukobwa rwose nyabo. uravugisha ukuri ntibizagucika ngo ugire uwo ubibwira sori? uzi ko icyaka cyari kiguhitanye kiri? nakoze amakosa yo kwirirwa umunsi wose ntanyweye amazi Norbert. none se niba uri bunywe yonyine cyangwa ngo uhamagare uriya musore akuzanira akabyeri? oya mwihorere uno munsi ndumva nta nzoga nshaka. ngaho rero mbwira byakugendekeye bite ngo uhagarike ubukwe ku munota wa nyuma? Norbert, ndakumva kiri. Agnès ni umukobwa mwiza ku isura, ku mutima, umukobwa uzi ubwenge, umukobwa uzi gushakisha, umukobwa uzi gukunda kandi akamenya kwita ku wakunda. umukobwa narangira umusore we wese ushaka umugore. oya se kandi warangira umugore wawe undi mugabo? icyo nkubwiye nuko yavamo umugore mwiza umusore uwo ari we wese yakwifuza. none ko numva yujuje byose wifuzaga ku mukobwa wakubera umugore, byagenze bite? tekereza umukobwa twakundanye igihe kitari gito, tuganira dusurana, tukagera n'aho tuganira kuzabana, tugatangira gutegura ubukwe afite ibanga mpishe shano pe. afite ibanga guhishe? yampishe ko yigeze gukundana n'umusore bakabyarana umwana w'umukobwa ubu ni inkomisha. ntubona ko nawe bigukanze? umukobwa yarabimpishe neza neza bimenya ku munota wa nyuma. arinde ubikubwiye kiri? niwe wabinyibwiriye wenyine. niwe ubwo wabikwibwiriye? niwe wabimbwiye, bituma nibaza ibibazo byinshi Norbert. naribajije ntisi uyu mukobwa utarigeze umbwiza ukuri ubu yarankunze koko? use yizera ko mukunda? ndibaze ntubu nta yindi mpamvu ikomeye yatumye ampisha. ntiyese kiri? nko kuba agikundana n'uwo musore babyaranye, cyangwa se nkibaza nimba mfitiye icyizere. mbese muri make naribajije ntese umuntu nk'uyu twabana nkasabaho ubuzima bwanjye nishimye. nyuma y'ibibazo Chris yibajije arateganya iki? ibi biganiro bye na Norbert se byo biramufasha iki? ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze abo mu Runana barangije ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa kane. natwe tugisozere abatashoboye kudukurikira kuva mu ntango tubabwira yuko mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abagwanyi ba M23 baraye bafashe agace k'ubucuruzi ka Karehe hagati na hagati, ariko bakaba ngo bariko berekeza kwibarabara rigana Bukavu aho bageze ku kilometero 5 muri izo ntambara. kino kiganiro cari gihagarikiwe na Prudence Ngyumva, mwijwi mwumvise Florentine Kwizera. ndabashimire rero mwese abahisemwo BBC gahuza miryango, mukomeze kugira ibihe byiza.